kebelang Shna hadin ke jingja ke belajan penyiap beriu hajan ke senong pomlum ha ke jan mit jong ke singi palai ubak rombu lapan pa ya ke jinglong senjor jong ke surok namar ke jing tua kendau bat ke jingja aksiden ke baju jaman ke por da ke bapen kesan ya ke jingdon kam jong ka na ke bentak kai pateng bat ke kam jong kai perthai ula pentikna ba ke bor penyiap distrik kidang kemi bnia ya silinter jong ke te ke surok. In this last few months, we have seen that landslide, we have seen that some accident, some people lost their life also last month, and every day something or other are happening. But the sub-divisional officer, civil of Nusla, the deputy commissioner, as the chairman of district disaster management in the district, they keep a close eye on that area. Menteri Ketenat Kikam jengok kai perthai belang syutung temai bat uru MLA ka Resubel Para Timothy Dishra ulapan skam bagi lenterial Mendipathar na North Garo Hills bakam shem lawan rakyat kejing wantu jeng kibriyo gibanabar watlah kamdan ka inline permit ha kate kathan ula banjur ya kejing mentoy ha kayo kakot ka balawan ra la lenterial ka ba kakana kilometer nado dut noi ha do Mendipathar ka bala pli pajba house nam arjar khatsau Ushira ulah kedau ba kirel kit mar kila kentiu ya ke kai pateng ha keleng ke jelam klia ha ke ba kimar badan kam mentai kila poi shlong bat kiwe kitan. Garage, not only Garage is benefited from the goods trade. All Meghalaya is getting the benefit now because through the goods train coming to Mendipathar railhead, all the essential commodities are coming from Mendipathar. It is coming to Shillong. It is coming to other parts of Meghalaya now. Menteri Ketenat Kikam jengok kai perthai badang syutung temai Timothy Dishra lopen pau ba judawa ya ke kam menteri ha ke sarkar MDA. Lapen kesan ba ke jeng penkelai ke nuhun menteri ke deka hok jong menteri rang ba bad ulakam badai ke jeng dawa jeng ipat ba ki bala slam ban yo ya unong mikmat na North Garo Hills. Shira ula kentat ya kano ke jeng penbor ya menteri rang ba da ke ba kedau ba ke jeng kerpat ban kentup lang kaladon laslam. I have no initiative. Say I don't say that poll is inefficient, I don't say that is insufficient or efficient. Say it is up to the chief minister to decide and do the reshuffling. See, I did not demand myself that I should be included in the cabinet. I have no any demand. But there are some demand from the people of North Garo that North Garo is to be represented in the cabinet. Menteri Ketenat Karep Karyang Timothy Dishra ulawer ya ki obsar jong ketenat bakin long ki bakloy bat ban shimkhia ya ki jing jong kinong rep hadin ke jing ujor halor ke jing penslam ban sam ya ki sembai ula banjor bakin nong trai patba ki dei ban bu ahmad ya ki jing syakri ya ki patba da ka babat ru ku menteri kam jong kai perthai ushira lopen pau ya ki jing temu ban kentiu ya ki kam jong kai perthai ha ki kram jong kai jong ka baklia kam tam ha kram siju da ka perung ya ki lentiaj bat ki jing syai ki bayar kat kerdan bat barok ke ka perthai. There is a complaint that most of the sheets supplied to the farmers are reaching to the farmers very late, which is after the session went to sow the seed, thereby the production is not up to the mark. Say in case of Shiju tobacco came, that is a very famous one. And then I have never been there, but I had been to a very famous camp in New Zealand at Hamilton. See, there the New Zealand government, what they did, they construct this what is called footway up to the end of the camp, so that the tourists can easily go to the end of the camp, enjoy the things.
Hadirin berkeseng Kongres Kamdon mentah haki yang dorbar jong kajela Meghalaya lengba kajing mi no jong uroni vi lengdo uhe jong keseng Kongres kajela ubak Vincent H. Pala ulah tiar ke sorkar balai alam da ke NPP. Ulah kenok ba kegenhun sensyat kesanya ha kapisa bayok na kajing shalandau yang bean ban penek ya ke bor san hima sima bat banisim mentah ha kajing tit ya ki MLA. Ulah penskam ba kajing shalandau yang bean kadai kadang yai beteng kelam sange bat penpau ba kid khot barang ba bat kiwe jong kan hon NPP BJP kin ta hlor kane. So there is an open secret that all the coal has been sold openly. So I think there's nothing to hide. Only thing the press they don't do a proper homework. I think this was highlighted by Dr. Celestian in the assembly also. And now maybe what I came to know that those people who talk very big in the assembly, now they are part of all those cartels. All the people in the government are involved, right from the functionaries of the NPP and the BJP together, all are involved in it. So I think this government is only an excuse. There's no other excuse except to blame the weather, blame the rain. Kinong sesnang jong kadong center gate ke badai ke na kedong hanong po proper kilayawan lang mentar sngi na bentar jing pen coach nang ke bamana usngam ke bakentiu ya ke jing coach jing suba bat ke jing pen sutu pajba japang ke jing don kam ya kamaryang ya kan ke jing pen coach nang lapli pajba da ke MDC jong kanong po ke kong rona kamdet harangkat kinong elam snang bakentu ya uba Sylvester mensong badai orang ba snang jong kanong po proper center gate ke kong kamdet kilayaro ya ke jing IT jong dor bar snang bat kentiu ya ke imlang salang bat kentu ya kinong snang ban pelong ya ke snang ke bakhoj basuba kum ka jing mlien ke baman la ka sngi ha kani ka sngi la sakhi ke jing simbenta bashir ham jong kinong snang ke blapen kre da kitiar pen khoj ban pen itanat ya ke saudong sokon jong ki ke bapen scam ya ke mensim jong ke jing itli bat ke jing kikli kum kinong snang ladang yang don he ke jing kikli na la de shimet nomla pina pen khoj snang sakat pakan pen khoj man ka sngi ru lada kinong snang nala de man kawai pakawai ka tliwien bat kamtam mangi ki long kumi ladang yem hi kai ki khon ladang yem don jing ki klik nala de le na ye ke jing patash nong ko jingi bangin ya khot chiu gas man ka por ban pelong ka de ka jing pen ko snong na ka por sha ka por tendai nga so ban kan tu pada tang kawai ban ong bang tongin nom ya kan no shu ka dor bar snong nom ya kan no shu ki sing long kumi ki sing sana ngin siam ka jing ki klik hala de KHASI Students Union kala kentu ya sorkar jela ban pensyai shwai ya jing kena bha seat ka bom syai ban yok puli doktor hapo ka Central Pool Kota ki nongilam jong ke KSU kilalam ba katba kilakam ba katba ya ka bayok duna marks ha ka need labu ha ka open category ya ki wipat ki bayok khambun ki marks ki badi kena puli KHASI ba jentia la syak kantan kumta ke KSU kedawa badai ban penduk shwa ya kendon SOP ke bamenta da ke baong ba kalong ke bean bat ke besyak siriang hadin jong kani ke jing persyak ka tenat ke kot ke khia kala pensange no spor ya ke jing jit ya ki kena ban yok pule doktor hadin ke jing yo ke jing penmi jong ka sorkar jela lengba ka tenap badipet ka kot ke khia ya kani ke jing mang ini ke jing ba ya kani ke state kota akan jing ban puli ya ke MBBS nomor kembang UI kan ke jing lap ke jing syam ke jing hi ka sorkar jela kala feel kala baklaru de reservation policy nakalian ke jing mentaru nakalian ini health minister bamenta i lakhot banyak keren yangi la sinkong hak porsi baji has ke treating sapet ke jing keren beri ke jing dawa ke jing bede ke diberi bede ban penbet no mardor gini jing baklapor ka Assembly Institute of Music Shillong ka bayo soalang bat ka Directorate of Arts and Culture kala penlong ya ka 12 convocation jong ka ne ka Singha Senate College palat arts pak san pongut ki kena pule kala yo ya ka degree na ka jaka pule ke belas seng house nam syajar knais pak propra hapo jong ka KJP Assembly Youth Congregation u MLA ka mahoti u ba Charles Marngar u balong u nongruai bapau bat u bala pendap ya jing pule na ka jaka pule ulai kuble kena pule bat lo penpau ya jing klo jong menteri rang ba ka jelau Konrad Sangma ban a jing kershan na ka bentar ka jing don kam jong ka jaka pule u ba Marngar ula penseluruh ya ki bala pendap ya ka jing pule ban pendan kam ya ka Septem jing tem ka jong ki na ka bentar kimat
bakta ya ka imlang salang kum kejing sa priang kajing di drug bat kejing penjulo re kami mariang. Benarkah berkembang begini? Tak tahu. Akan ini generasi yang begini, tahu ni dong pendem burung. Anda hilang itu. Do something. Lagi kepuang bagi kami. Jadi kerana itu nasan akhirnya penai pelakon itu yang bangun air jenyerak dia kisah dapat benda kenika building di sini dan nilai ikan langsung nama kum ke permission kemudian construction untuk building di sini sejenak. Untuk itu dan di sini kisah tentang penginjau kecakan bagian nama kini kecakan adalah hamnya kejinang roy kejinang gut kejinang pilih pulang dan lebih. Kum kadak jong jinya teli ke KHASI Students Union Ribhoi District Unit kalalaj banyak kendo ya ka attackers ka kenho ni kai football ki kentei na Ribhoi District ha NSCA mini stadium paham sim kat bagi dang penkre ban Asian benta ha kami clear Women's State League ha pok ka jingelam jong Vice President Usamla Joseph Lambok Rembai baru General Secretary Usamla James Hitler mau pniang ka kenhun jong ke KSU kale kran bat kinoi la kai kan kenhun bat kila penpa ya kejing ngos scam ya kejing tibet jong ki ka KSU kala a jing rap pisaru isya kan kenhun na benta ka bailut baisap ha kala kawan jong ki bat kila penslur ya ki ban wanra ya kejing ngos sarang ya kari bhoi leng ba kejing la kai bha ka jong ki. La penlong ya ka arm wrestling tournament R1000 ha Indo Stadium ke badan ha ampati na kebenta ka Southwest Garo Hills men ha kasni palai baladap ka balakring ya safongot kini simbenta kini kelempung ila ka bala penlong da ka Southwest Garo Hills District Arm Wrestling Association ha rengkat bat ke District Sports Office ka dan ya ka jinya kap apreng ki shinrang ha ka kerdan jingkya ka ba 100% kg 90% kg bat kendai po kg ha ka jinya kap apreng ki kentei ha ka kerdan jingkya ka ba 10 kg 20 kg bat prapo kg da ka jing simbenta jong ki live songut ki shinrang bat pongut ki kentei ka ni kalumpung ka pen i ya ka jing don ka men sim ban yakop bat ka jing i ya ka jing la ka sports ha ka than mentapat ngai pe kejing long jaman kesim neng hatura kejing kreat kalong 4 degree Celsius bat kejing shek kalong 4 degree Celsius kejing sengam kau hau mentaga sing kalong nyupun riu na kesispa kejing hap selap kalong lai milimeter haba pai pat hanong ba shalong kejing kreat kalong 4 degree Celsius bat kejing shek kalong 4 degree Celsius kejing sengam kau hau mentaga sing kalong rup kendai na kesispa kejing hap selap kalong lai milimeter kat bah jawai pat kejing kreat kalong 4 degree Celsius bat kejing shek kalong 4 degree Celsius kejing sengam kau hau mentaga sing kalong nyupu ar na kesispa kejing hap selap kalong ar milimeter kala bandan ka jingdum lo bagi jing ti upar sat agi bubun ki jaka hatura shalong bat jawai Shuaban pois ku pukut jong tup kubor ngi pe biang sesien ni kimat bakongsan Ang Menteri Ketenat Puli Putih ubak lakman rumbui bagi sorkar ke penskambiang ban simkia nak bentar ke jing bahajing miat jong kino hikai Penpau Menteri Ketenat hikam jengok kai perthai u Timothy di Siraya ke jing mentoy jong kalenti rel Mendipathar ha kaliang kayok kekot kena ubak Vincent Palai ke sorkar balai alam da ke NPP bagadan ke jing edai bat kinong kai dau yang bean bat dawa ke KHASI Students Union berbahak hak ya ke sit pulih MBBS misalnya shipor ke tan ko kya ya ke jing jiat banyo pulih MBBS te perlok atung na pos kubukut jong thuk bor jing mata ke janmit hadap menyecam yang pilih syai sini keboleh pi barak. और बड़ी योजनाएं लॉन्च हुई
Union Finance Minister Nirmala Sitharaman today launched the nationwide Aapki Punji Aapka Adhikar campaign from Gandhinagar.